आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maroiba pau Imphal Jiribam Lambigi irang thongda nongna saba Valley Bridge Mukhyamantri N Biren ngasi sangaragani Manipur ngarang COVID-19 na nawami nipan sikiba galonena apunba sikiba masing sani marpumapan sure amasung laibak asita COVID na siba sang malem ga tai laibak singa yengnabada khwaidagi nemba oiri Laibak asina malem gi laichet oiriba COVID-19 gi mayokta punna amato oina lan thengnari lamdam sigi miyamna sakhang naraba miyoi kayana su lan phamasida mai pakna bagidamak Akashvani Imphal gi ipau gi kuthangda mipum khudimakna araiba thawong ohum face mask uppa amaga phut taruk lapna na laiba maimit amadi khutsa toina hamdoktuna taru tanana thamna ba apil tawri Manipur gi sangnai raba saisakpa nongmaitham solendrona COVID-19 dagi ngaktongna ba miyamda apil tawruduna hai mayambu Nomaitem Solendron Kurumzeri. Housik Fawi when a Malemda, Chapchaba COVID-19 Hidak, Putoktri Bamaramna, Lyset Acidic Actong Nanava, Amatangai Pambaidi, Section Ba Hibasinaway. Sarkana, Lyset Acid Tinganaba Honari, Vasiki Matakta, I Koipuna Mangasu, Saruya Minaduna, Lyset Acidic Actong Nanava, Tangai Padaba, Chatna Kanglon Ohumasi, Nagnis and Minasi. Ahan Bada, I Koikudi Magna, Yumdigi Mapan Hek Tolak Paga. Sungsoi soidana max upiu ani subada sabon sizinaraga yamna toina khutsa sengna hamdoksi tangai bak phadargadi hand sanitizer sizinabiu ahum subada mi amagi marakta foot taruki social distancing thamsi section bahaibasina ai isa nungsireba imung manung amadi miambu laichet asidagi kanbangam ngadoribani miambu amukan khurumjari Housik mapung eba pau Imphal Jiribam National Highway dalaiba irangthong handakta tatkibadagi naungna saba Valley Bridge Mukhyamantri N Biren ngasi sangaragani Mukhyamantri na Kanglagi helipad gi helicopter tongduna none phawu chatlaba matungda none dagi irangthong phawu amuk chatkani irangthong matakta naungna sagadaba land mari gi RCC thongi jatrasum ngasi Mukhyamantri na hungani kendra gi road transport amasung highway mantralay na thong asi sanabagi damakta handakta darkar laiba sanpam sing kaitokre thong asi lupa koti nipumapan lakh 13 sang sagadabani aikhogi pawmin hai Mukhyamantri gi khongchat asigi damak security gi akan section thorang sing lokatle Mukhyamantri gi khongchat adda forest environment amasung climate change mantri awangmong ni mai suloina gani Manipur ngarang COVID-19 na nawami nipan sikiba galonena laina asina nabadagi sikiba punu masing chani marpumapan sure siriba miyo singadu Imphal East Jilla dagi ahum Bishnupur Jilla dagi ani Imphal West Jilla Kangpopi masung Ukhrul dagi amamamni Rajagi COVID-19 Command Control Room na ngarang numidawaram thokiba serola madahai haukiba pung kunmari da miyo chama yankini tui nawa phaduna discharge thokiba galonena nawa phakhiba masing lesing kunma thoi shatret tarani pan sure nawa pharkpug sang sada Marputaruk dasmik shino ohumni hariba matamasig manungda COVID kenawba case lesingam chamaga marputrani pan thengnaba galonena apunba positive case lesing kunmanga chani nifuhumdai shure housing active case lesing ohum chani kunthra taruk lairi Raja sida COVID-19 na nabadagi sibiga sang hengalakliba home isolation tawa masung laichet asi thengnana balokuliba thabuk thoram sing Mukhyamantri N Biren Singna amuhana yangsingkrai Mukhyamantri gi secretariat tangarang pangtokkiba mifam maduda Sri Biren na laina asidagi ngakthoknabagi damak matam chana layong khangdokpa madi hospital pukhatuna layong bagi tangai phadaba du panki Jilla Kudimakta oxygen fangbagi sang ningthini yangshinana basuma hakna mari lainaba official singna khanganki mifam maduda COVID-19 gi vaccine fanglaba matamda kamdongna tika thabagi thabuk lahut kadagi haibagi matangda su khanaki Handakta Health Services ki Director Dr. K. Rajonolu Singba akang ahising kangbo mana RIMS Janims Shizu Hospital amasung Ras Medicity da COVID-19 ganaba sing sibigi sabsaba maram khangdoknaba survey amasu sathaki survey du gi matung inna hospital pukhatpada tinthaba asina mishimina thopagi maru oiba maram ne haiba khangmangamki mifamudada Mantri Singh Mukhyamantri gi Health Advisor Chief Secretary Health ki Principal Secretary RIMS amasung Janims ki makuktongbo official sing amadi Health ki Director Sarukyaki Tamenglong town gi traffic point maya da Eden Hills Junction da laiba second hand gi firol singal bu dukan ahum haukiba hing da mai chakre aikhoi gi pawmi agui kamain hai nimidang pung tararom tarak podai da thokiba mai chakpa gi thorok adu da asok apun gi pawdi leite ahan bagi no phunga paw da mai chakpa du electric short circuit gi oram ba yai haina thajanari mai chakpa du da mang takiba lan tum sing gi chapsa mamal khangmangam drei
ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनि लेबाक असि कोविड न सिबग चांग मालेम गतै लेबाक सिंग यंगनबदा ख्वाइदगी नेम्ब ओइरी हक्सेल मंत्रालयना हाई मालेम गतै लेबाक सिंगदा लैना असिन सिबग चांग मियोय लाख 10 गी मनुंगदा 133 ओइरी अदुमनमक लेबाक असिगी ओइना मियोय 100 खक्तो ओइरी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण न्यू दिल्ली पाउमी सिंह हाई भारत लैना असिन सिबग चांग असिदगी सरुक तरुक तगिना मापन फाउ हेनबा अतै लेबाक कया मरुम लैरी महान हाई नौना लैना असिन नाबग चांग हौकिब नुमित खरनिदा सिंथानिंगा ओइना हंथरकली हौकिब पुंग कुनमरिदा मियोय लिसिंग कुंथ्रामाथै खक्तमक नौना लैना असिन नाब थेंगनकी मसि हानदि लिसिंग यांखै गी चांगद ओइरममनि हौजुक फाउबदा सैंपल कोटी 13 हेना टेस्ट तौख्रै असम दा ngarang मियोय लिसिंग कुनमापन समापन कुंथ्रामंगा कोविड-19 टेस्ट तौगी मनुंगदा मियोय चनी कुनिथोय पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मसिगी मनुंगदा मियोय 35 दी कामरुप मेट्रो दगिनी लैना असिन नाबा मियोय चाम कुंथ्रामंगा ngarang नाव फगलखी राज्यदुगी अपन पॉजिटिव केस लाख अनि लिसिंग 13 समापन 39 सुरे नाव फगलपुगी सांग सादा 39.8 शिनोनी एक्टिव केस लिसिंग अहम सामरी 43 लैरी नागालैंड ngarang मियोय कुलहमदोय नौन कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी मियोय चामनी पाना लैना असिन नाबदगी फगलखी राज्य सिगी ओइना पुनु पॉजिटिव केस लिसिंग 13 चनी चुपना मापन यौरे मसिगी मनुंगदा लिसिंग 13 चामा 43 नाव फखरे हौजिक एक्टिव केस चनीपान निफु लैरी इम्फाल ngasi phongwa pause singi maroyo pausingi damak hauzik maibam Dwijamani lैरे Dwijamani थागसरी किरण मणिपुर दा कोविड-19 न ओहेलगली बफिबम नागा शांति की वारी की वाथोक अमदी मणिपुर दा वर्ल्ड एड्स डे पांगथोखिबगी पाउना इम्फाल ngasi phongba pause singi maroiba pawena phongnari ngarang su miyoy nipan covid na laikhidre miyoy sama marubdra nipan positive oire sibana sani marifuma pan yaukraiba paw ireibakta ahan headline tawduna phongli CM na COVID-19 की फिबम यंगसन कराई बसना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी की आहान हेडलाइन ओइरी होम आइसोलेशन तौरीबसिंग की फता हौदी सिंग लोइसन बगी थौसिल लैत्री हाइब पाव सनालिबागता आहान हेडलाइन तौदुना फोंगली चीफ मिनिस्टर ना COVID-19 की फिबम रिव्यू तौखरे थेंगना हॉस्पिटल दा पुगटपना मी हेन सिबगी मरम ओइरी हाइब पाव नारोल की थौदांगदा आहान हेडलाइन तौरी पावसे इसेल एक्सप्रेस अमसुंग पोंगनफमदसु आहान हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसे हुयलन पावदसु आहान हेडलाइन तौरी कोविड ना मियोई मापन सिहंदुना सिबगी मसिंग सनी मरुद्रा सुरे हाइबसना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा आहान हेडलाइन तौरी कोविड ना मियोई निपान सिहंदुना फिबम हेन लुसेलगली हाइब पाव पीपल्स क्रॉनिकल दा आहान हेडलाइन तौदुना फोंगली लीरबा नगा शांति की वारी आरएन रवि ना हाईजैक तौनब होनरे हाइब पाव इम्फाल फ्री प्रेस दा अनिसुब हेडलाइन तौरी नागालैंड की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग फिराल लेरोय हाइबा आरएन रवि ना फोंदोकिबा वाफम पोंगनफम की आहान बलमाइदा फोंगली इंडिया की नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन अमखक्तमक लैगदबनी हाइबगी फिरे मयेक सेंगना लै हाइबा आरएन रवि की वाफम इसेल एक्सप्रेस दा अनिसुब हेडलाइन तौरी NSNIM की तोंगानबा फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की वाफम ओइथोकलोय हाइबा पाव नारोल की थौदांगी आहान बलमाइदा फोंगली पावसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी की सु अनिसुब हेडलाइन ओइरी मणिपुर दसु वर्ल्ड एड्स डे की थौरम पांगथोखरे हाइबा पाव इरेबा की आहान बलमाइदा फोंगली पावसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दसु अहमसुब हेडलाइन तौरी महिरोई सिंह फाइनल एग्जामिनेशन थानबगिदमक खनब हौखरे हाइबा पाव इसेल एक्सप्रेस की आहान बलमाइदा फोंगली समग्र शिक्षा की मखादा सेमगा सागलिबसिंग मतम साना लोइसिंद्रबदी थबक लौखनबा एग्रीमेंट साइन तौनरे हाइबा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेना फोंदोके बवाफम नारोल की थौदांगी आहान बलमाइदा फोंगली चीफ मिनिस्टर ना इरंगी RCC थोंग ngasi उरेप उयुंग तमगनी हाइबा पावमा सनालेबा की आहान बलमाइदा फोंगली डिसेबल पर्सन सिंगबु कैदौनुंगदा लोसिंदुना खक थंबिरोइदबनी हाइबा मिनिस्टर ओइनाम लुखोइना फोंदोके बवाफम नारोल की थौदांगदा अहमसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी सनालेबा की आहान बलमाइदसु फोंगली कांचीपुरदगी लिलोंग फावबगी लंबीदा रोड मेडियन अमदी स्ट्रीट लैम्प लेतबना चथोक चसिनदा खुदोंग थिनिंगाई ओइरे हाइबा पावमा इसेल एक्सप्रेस की एंकर कलमदा फोंगली किरण थागतचरी Dwijamani लोइसलकपुर कोविड-19 दगी ngaktongna फेस मास्क उप फुट तरुक लापना लैबा खुद सामदि माइमिट तरु तनाना थंबा हाइबा अचंब थोंग अहमसी ngakna सरपिनबा अमुहना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोयो पाव अमुहना इम्फाल जिरबम लंबी की इरंग थोंगदा नौना साबा वैली ब्रिज मुख्यमंत्री एन बिरेन ngasi संगारगनी मणिपुर ngarang COVID-19 na nabami nipan sikibaga loinana apunba siki masing sani marfumapan sure amasung lebak asida covid na sibaga sang malemga te lebak singa yengnabada khwaidigi nemba oiri paulo jare